Kubor nakaslem jong unong san hima. Kajinyo vote nakabenta ka election Lok Sabha haki artali ki Lok Sabha constituency kata hasilong batura kala sedang menta kasngi ka Sautarik Jeliu araja arpasaw naduk kapor prabaje menstap hapading kajing pet ngor bat kajing pahara ka baklan pa kajing tap vote hasilong parliamentary constituency batura parliamentary constituency kalong hakawat ka baningkong jong kajing tap vote kata ka khat khandai tarik yayong araja arpasaw bat hadin arbnai duna jong kajing up khmi ki pat ba kin satip Manoban Syajid kum ki MP na kini ki artali ki constituency. Barok shikata UMP uba mikmat ya ka Shillong constituency udai uba Vincent H. Pala jonga Congress. Ba natura ka MP ka ba mikmat sya ying dorbar Lok Sabha kadai ka agatha ki sangma na ka National People's Party. Tumantangin kami shipor ya ka jaka new vote hanong ba Shillong kata Hamadan Polo hakabangin sakhi ka jingpan klan ya ki bor pahara ka jingpan bet ya ka rukom yat ki kali hakabangin yo nguru ikajing batay na unong patay jung unong san hima ubadan banlum kubor na kajaka ban penlong ikajing yo vote. Mentangan tak ngelapoi hang neha polo ngili ba nadu nang ne na polo men polo la ai no entry benrong hang teha men get nam ta ben kajaka ben new bot nadu mentam step tumba dang step menta pha bajeng la don hang neha ben polo ngili ba ki pulet ki la yang hang ne ban ka efeki pai kali ki bawan nang te na po protowas kim sa chu benrong ne ban lai bakin rong nang te ban le cha lau mali kumjuro kini gali ki bawan nang nena ani na sa folong ro kinam sa shu bandong sne 10 kanang bano pentot ya kene ka jing nyobot nam ta kene election MP Lok Sabha ya ka jing nyobot kelas dang adu pha baje bahdu mentangi pari ya ki pajba ki no persen jo kono ko parti bakin wani yang hana khmat hada ngi khamba ki pajba lei ba kin sakut kin kota hang ne lai tho ban sa bandong breu sa ro bandong kali ngi khamba ki pulet ki la yang ne bagi sekian bagi baik ikut ya ke bagi nong penyat berdistrik la penyang ne barang i yang neru la kalau kerja ka sedien juga benda 10 i kalau kerja don kali don yesu penyat bagi sekian ba kene ke jingnya buat ini sekian ba kebenang ru bentak la sai minta apa beje kebenang la sai mene bersih kalau long adon increment bagi harus lap but ini sekian ba uno no kortong kena seperti bajop inyo bancet kemen sibet ingin second part sa shibet ingin sedang update ya pik ba desibun Haba pai syaka jaka new vote Hamadan Pulu kalenti banle syaka jaka new vote kalong kabakti baha namar kajing jor jong Islam kalenti kalong kabakti baha bat la siang ru daga jarjri tangban light na kajing yu ukti hashwa bandrung syaka jaka new vote ladon kajing perking hakba omsha banra mobile phone syapo kajaka new vote. Ini makam siapa ni? Kaya luto. Kaya luto. Makorwat kemudian akan silak buat. Kalau kau silak kan ada sekarang.